Posakúvam da ne okreje slobodarsko to sonce. V ovije denovi sveti na roždestvo do Isusovo, koga toj se rodil, od deneska da počne rajkanje to na Nova Makedonija, na slobodna Makedonija, na sloboden narod makedonski, da mu se dozvoli sam da go kreira svoj život v obštestvo to. A on je, što treba, da birat slugi na makedonski od narod, na narod od vopšto. Deneska sobranijeto go pretvorio v pazar. Što treba sveta? Kademo koji bel svet koji ima ova, jedna država biblijska, prastara država, od kade što počnalo hristijanstvo to, pismenosti, deneska da bide stavena na gilotinja, deneska ne se kopana ova država grobat, da ja nema. Da li je to možno? Da li ke dozvolime Makedonci? Nema!